Mwiriwe wa. Oriana? Ndi hano kabisa. Nuko ndangoye kukubona. Icyari icara kare kabisa. Kizibira kabisa. Mbona kuwawe ndasubira. Karakonje cyane. Ahubwo nawe bazakugeza kandi. Oya nizo kabisa. Ahubwo nareje kukoza mukuru. Gabanye. Icyaka cyo cyahanga. Tuwari cyane hapa ni. Rabizi bizuba none ntabwo ndigire he. Ya. Ariko ngo uracyagera amajyoko yawe yari gutwagira. Mukuru babambwiye ngo abantu basigaye baza kubaza amakuru usibye je n'inshuti arabwira amakuru. Ahubwo niyo warongeye umukozi uzatanga kandi numve nyine izuba n'isi cyane. Ureba kandi. Kandi uranira. Oya ndira urabwira nyirabuze. Karamagasa nawe. Twari twirukana kera. Kandi urabizi ngo ngiye menshi. Hari n'ishaka mbwire ngo isaha. Waruvuze ngo mukonjoreho gatoya mu nkuru zaje. Kandi mfite inkuru nyinshi cyane n'iki gihumbi da. Ariko reka kubwire mumwe yambaye ukiwa muri primaire. Urabizi ko kabaga iraga muri sura. Ahantu gaha amata menshi, inka nyinshi ku buryo amata gayaburaga mu cyari kibazo cy'ubwenge. Noneho umunsi umwe tugiye kwishura ariko mu wa gatanu wa secondaire ubwo wakwigwa primaire gaba. Bari kucyambara kabutura. Ngo twijambara kabutura kugira ngo ndagasema gaga. Kaba karimo umugozi elastic. Kacika kakamugera. Noneho ga tugiye kwishura rwacu umuhungu ari mu katugana mu ishuri. Umuhungu kubatangiye umwaka kwa cyenda. Kugeza fedani mu gatandatu. Yaratoroze gato igikweto ciwe ukora yiwe yabana kwishuri. Yambara kandi sogesi ngera. Iyo sogesi yarataze bisa kuva abaye. Nari ntarabona zimese. Noneho ku buryo ubucafu bwabaye kisumu. Yamiba ka bomba. Gaze atomique. Kijimwe yabonde. Nuko. Noneho ga umunsi umwe ndavuga ati yeme papa gati yarakunda akabwa ndavuga ati reka tubere kano kabwa bwishwa kugira ngo kaza kagabanya amata kuko amata gabaga menshi tukayamena tukayeza n'abatabwa ndavuga ati reka tubera kabwa kaza kadufuza no kurinda inyana kadufashe ngino no kurinda urugo inja hije muhana abari bafite agasukari abakobwa n'agatobeye kamaze kwishimana nyine cyakindi kimoka cyakibwana kimaze gushaka ibice giteye imbabazi nuko mwari kibwananye nuko umunsi umwe tugiye kwishuri ga n'uwo muhungu ga ku masomo turaje ga turatashi umwe atashi wabo ndatashi wabo ariko iwabo ga hariyegereye bacu ategeranye ndagenda ariye moya mata ngiye n'imyumbati nasomeye nyine ndahazi maze guhaga ndavuga ati reka nje kugaburira kakamwana kazovuga kuko ga ntibari abibacu ga ntibari abizi ko ndavuze ati reka nje kukareba naho wacu ibintu yakoze yamaze kurya yambura za yahaza imbuto yambura za birato vyiwe abishyira ku muryango na za sogesi ziwe azikubise ku muryango akabwa kanshi kumvisha inzara natinze kuja kukagaburira karagiye kageze iwabo kumvishe ga noneho umuntu ukunda ikintu kinuka kari kanashonje karagiye kuri wa muntu kakabwa gashike kuri wa muntu ko my friend kubera wa mutipe ikibazo afite cyafuga garagara kusubije ko garagara bayisuma kakabwa nizara kari gafite kumvaga iki uzabere nk'ikinyama kagereko nakuranye kari mu kijo cyose kararaba kamaka kwa kagara Yesu kanashora yoga nakava ndaraje gipirwa amatemba kakabwa naho kakihariga mushenga fungi shike mtu akazuka zanga kaka hari akabwa nindo wakibisa ndagiye kwanza kubaza gabi wasangana yewe akabwa kanje wambone ba ntarabona muryango neza kishwe n'iko kari ibyo oya reka ngende nzagaruka ngo ufite n'ubundi buhanuka n'ibindi byinshi cyane ariko tuzaganira uzambwire n'ubundi n'ibindi bizagutangaza bambwiye kuko ngo waratangaye gusa nararuhu
Ha 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 ha!